सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए है। The United Democratic Party UDP Maukarwat Circle recently organized a meeting at the party office in Maukarwat, Southwest Khasi Hills district, and collected donation for star marathoner Kmoinlang Wahlang and dancer Steve Jyrwa. Wahlang is a long-distance septuagenarian runner who will be competing in the 13th Pan-Pacific Masters Games 2024, which will take place in Gold Coast, Australia in November 2024. While Steve Jyrwa is a star dancer who has reached the final round of the reality show India Best Dancers Season 4 on Sony Television. Bani akun bati kungke jimara joki kena rela kataru ngam juga nga habagi la ai yang ban penkamti hanga ngade banle bani atur kan bangala namar bagi ong fide banle bani akun la banta jonggari te warlai tegari ru ngade bani le warla longum no ru kan bala dagi jirwa lem ni jopi dagi jirwa lem ni jopi dagi kiket bokiri yang jopi ki pai ba ru ko ji long kimi ke long pa ki kun sama ngade banle namar ba ai ba dagi jing le jonga sipo selia kan ai mensium nak batagi kon sama bagi nang la banang tresi tom bagi nang bun ki sport bagi dai ban lej ban isim batagi kon sama. The Eid Milad-un-Nabi Celebration Committee organized